дуруд мегӯем ба шумо тамошобиёни иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Ин навбат мо вориди деҳае мегардем ки кӯчак аст, вале зарфиятҳои зиёди сайёҳиро доро мебошад. Дарғ. Дарғ диёрест дурдаст дар қалби қаторкӯҳҳои зарафшон. аз маркази ноҳияи айнӣ 60 километр ва аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе то расидан ба ин деҳаи кӯчак вале пурганҷ 190 километр роҳ мебошад. деҳаи Дарғ дар баландиҳои 2100-2300 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст ва бо назардошти иқлими нисбатан салқин, шуғли асосии мардумаш чорводорӣ, боғдорӣ ва қисман зироаткорӣ мебошад. дар деҳаи Дарғ зиёда аз 3000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад. 3000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад. масоҳаташ тақрибан 3 километри мураббаъ ташкил медиҳад. асосан мардуми деҳаи Дарғ ба кишоварзӣ, чорводорӣ, зироатчикӣ машғул мебошанд. шуғли асосӣ боғдорӣ. дар ҷои мо иқадар замини бисёрам мавҷуд нест аст ки мардуми мо ихевай ҳама чанд қадаре ки ҳамин замин ҳаст, ҳамина мардуми мо бо тамоми ҳастияш, бо тамоми вуҷудаш самаранок истифода бурда истодан аст. асосан сатҳи зиндагии мардуми мо аз ҳамин ҳисоби зироатчигӣ, чорводорӣ, боғдорӣ аст. инҷа зардолу, себ, гелос, нок, биҳӣ, ана себ чанд намудаш хуб мешавад. ана ин зардолу чанд намудаш нағз мешавад. ман ҳамин чизо дар муҳити мо хеле нағз инкишоф меёбад. ҳамин мардуми мо аз ҳисоби боғдорӣ аз ҳамин чизо ҳосил ҷамъоварӣ мекунад, зиндагии худашро пеш мебарад. деҳаи Дарғ барои ташкили хатсайрҳои сайёҳии аграрӣ мувофиқ буда, дар сурати ташкил намудани чунин хатсайр ва ҷалби сайёҳон ба ин гӯшаи дурдасти мамлакат баҳраи хуб гирифтан мумкин аст. агарчи дар деҳаи Дарғ замини корам кам аст, вале заминҳои мавҷуда самароноку оқилона истифода бурда мешаванд. асосан сокинон дар заминҳои назди ҳавлигӣ ба кишту парвариши картошка ва сабзавот машғул мешаванд. ҳамчунин дар атрофи замин ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ба монанди себ, зардолу, нок ва ғайра мешинонанд. ғайр аз ин дар талу теппаҳои атроф боғҳои иборат аз дарахтони ба иқлими минтақа мувофиқ бунёд гардиданд. аҳолии деҳа дар самти дастрасӣ ба оби полезӣ мушкил надоранд, зеро аз мобайни он сое ҷорӣ мешавад ки ҳама вақт сероб аст. ҳамвориҳои дараи Фарзод ки дар қисми болоии деҳаи Дарғ мавҷуд аст ва пирахҳои қисми болоии он ки сарчашмаи оби деҳа ва яке аз шохаҳои дарёи Зарафшон маҳсуб меёбад, ҷои дигари кишту кори мардум мебошад. деҳаи Дарғ аз ҳисобе ки байни ду кӯҳи баланд ҷойгир аст, басо зебо мебошад ва ворид шудан баробар шахс мафтуни манзараҳои табиати он мешавад. дар деҳа ба тозагиву ободонӣ диққати махсус зоҳир мегардад. соҳибкорону дигар шахсони саховатпеша баҳри ободгардонии зодгоҳи хеш корҳои зиёдеро анҷом доданд ки намунаи ибрат аст. дар партави сиёсати созандаи пешвои маъзами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ дар деҳа аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони саховатпеша аз ҷумлаи Саидмурод Давлатов, Ҷалолиддин Шарипов, Мирзо Мирзоев, Одина Одинаев, Сироҷиддин Ҳамдамов ва дигарон ва умуман аҳли деҳ як қатор иншоотҳои муҳим барои ҳаёти деҳа бунёд гардида ба истифода дода шуданд. дар паси ман шумо мебинед гулгашти парчами миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар рӯбарии ман тарабхонаи инамин деҳаи Дарғи Шариф, меҳмонхона, хоб шифохонаи деҳа ва аз тарафи дасти чап масалан зиёратгоҳ, корхонаи истеҳсолии коркарди пашму меваҳои маҳаллӣ умуман ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутобиқ ба иқлими инамин минтақаи худмон, яъне мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. ва ҳамаи ин бунёдкорӣ барои сатҳи зиндагии мардуми деҳа як асоси бисёр воқеӣ ва хуб гузошт. аз ҷумла дар корхонаи истеҳсолии
قالین‌بافی و کارکرد پشم و افشوره‌های میوه‌های تاجیکستان تا 60 نفر کارمندان از همین اهل ده بگیم صاحب جای کار گردیدند. در طربخانه اینچنین تقریبا 30 نفر زنان و دختران با جای کار تامین گردیدند و در زمینه تعمیر بیمارخانه شرایط بسیار خوب جهت نگهداری سلامتی فراهم آورده شد. با درآمدن زمان به دهه درغ نگاه شخص به پرچم پرتوفشانی دولتی میافتد و این نشان از ارج و احترام گذاشتن مردم به مقدسات ملی می باشد. ستونپایه پرچم با بلندی 39 متر میدان و گلگشت نزد آن از جانب یک ساکن سخاوت پیشه ده سازمان داده شده است. حدود گلگشت در شب با روشنی تامین است و یکی از موضع‌های مساعد برای سیر و گشت ساکنان می باشد. طوری قید نمودیم دهه درغ برای تشکیل خطسیرهای اگراری یا خود اگراتوریسم از منفیت خالی نیست. اینچنین دهه مذکور همچون دهه ترانزیتی برای خطسیرهای سیاحی اکولوژی و کوهنوردی موافق می باشد. طوری گفته می شود توسط دره فرزاد گذشتن به موضع یغناب امکان پذیر است و یک سیاحان در این جاده وامی خورند. مهمانخانه‌ای که در مرکز دهه درغ از جانب صاحبکاران محلی ساخته به استفاده داده شده است شاید در مرکز بعضی ناحیه‌ها نباشد. شرکت‌های سیاحی می‌توانند با این مهمانخانه سیاحان را جلب نمایند و با روز نمودن شب سفرشان را جانب یغناب توسط عقبه ادامه دهند. مهمانخانه به طور زمانوی ساخته شده است و دارای بهترین شرایط میباشد. در مهمانخانه ما 6 حجره برهوا هست که هر کدامش از 1 تا 3 نفر جا دارد که در مجموع ما میتوانیم که در یک وقت 14 نفر مهمان‌هایی که میبیایند قبول کنیم. در سمت با جای کار تامین نمودن ساکنان محلی هم صاحبکاران اقدام‌های نظررس را پیش نموده عملی کردند. فعال گردانیدن کارگاه‌های کارکرد پشم و استحصال نمودن قالین از جانب یک صاحبکار وطنی نمونه عبرت و شایسته تحسین میباشد. در آشیانه دومی همین بنای زیبا و زمانوی کارگاه کارکرد میوه و سبزیجات تشکیل کرده شده است که در موسم جمع‌آوری حاصل به کار انداخته می شود. این هم در بهبودی زندگی مردم ده زمینه می‌گذارد. با شرافتی 35 سالگی من همه قدر ساختمونا همه قدر آبادی ها شده ایستاده است. ما منت داریم از جناب عالی هم صد بدران با آبادی در حق ما کنن. من این آبادی ها با دیبیش یعنی من این امارت های من این صاحبکارهای دیگر کردن. ما منت داره هم صاحبکارها میکنیم. با دانش اندازی نسل نورس و جوان و تامین سالمی اهالی هم در دهه درغ اهمیت جدی ظاهر می‌گردد. سال گذشته با سهم صاحبکاران محلی و دیگر شخصان سخاوت پیشه مؤسسه تعلیمی ده بیمارخانه منطقوی و مرکز سلامتی پر نوسازی شده است. بیمارخانه ما سال گذشته از نو تعمیر کرده شد که و با تمام تجهیزات نو به ما مقصد دسترس شد و ما با این تجهیزات برای مردم خدمت رسانی به سطح اعلی می‌رسانیم. همه روز مردم به ما مراجعت میکنند و آن مراجعت کنندگان رو ما همه وقت کوشش میکنیم که به صفت بلند مقصد خدمت رسانیم. بیمارخانه ما دارای 25 کت هست که بیماران میتوانند با تمام نمود بیماری در بیمارخانه منطقوی مرکزی درغ مراجعت کنند و توبت کنند و شرایط ما بعد از تعمیر کردن این بیمارخانه خیلی خوب شده است. این همه آبادکاری‌ها را مردم شرفمند دهه درغ به خاطر استقبال سزاوار از جشن مقدس عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انجام دادند.
миннатдории худро ба ҷаноби олӣ изҳор менамоем ки ҳамавақт соҳибкорони ватаниро дастгирӣ менамоянд. аз ҷумла ҳамин диёри мо ба якчанд соҳибкорои ватанӣ ҳастанд аз ҳамин диёри мо ки дар ҳамин соли гузашта хеле ободиҳо барои мардум карданд ки ин сатҳи зиндагонии моро хеле баланд бардошт. мардум ҷалбманд шуданд, ёрӣ карданд, ҳамакаса мардум хеста қабати ҳамоно ба истоданду ҳамин корро буд карданд. диёри мо ба як шаҳрак мубаддал гардид. ояндаам боварӣ дорем ки ин иқдома мо пеш мебарем ва дигар соҳибкорое ки пайдо мешавад аз ҳамин диёри мо ҳама хизмат мекунанд барои инҷа. мо то ҷон дорем барои ҳамин диёр, барои ватан, барои тоҷикистон хизмат мекунем. эҳё ва пойдор нигоҳ доштани ҳунарҳои мардумиро аҳолии деҳаи Дарғ қарзи фарзандӣ ва ҳам шаҳрвандии хеш медонанд. ҳунарҳои мардумӣ ба монанди гулдӯзиву зардӯзӣ, кандакорӣ, гаҷкорӣ ва ғайра дар деҳаи Дарғ аз насл ба насл бо усули устоду шогирд боқӣ мондаанд. ман тахмини 30 сол аст ки ман дар дӯзанда кор мекунам. соли 2012 ки ман дар ҳамин мактаб коргоҳи дӯзандагӣ дорем, мо ҳар сол як курс дӯзандагӣ вай мекунем. духтарои мақсад ки ёд метиҳем то 24 20 занои духтарои мо ҳаме ино мақсад ки омӯхтагӣ дӯзандагия. давом ами духтам ба мо ами хел гулдӯзи ам ёд гирифтагӣ, гаштам ани хел қуроғдӯзӣ, ҳамаша мо ами духтаро қати омӯхтагӣ ҳаем. духтаро зано ҳаме ами зану духтари дар омӯхтагӣ. ана бо имсол бо қолинбофӣ бам омадем, моҳо ҳамаҳо мо иштирок кардем. 5 моҳ бо қолинбофӣ бам иштирок кардем, бофтем. дар деҳаи Дарғ шояд хонаи истиқоматӣ набошад ки дар он ҳадди ақал як ҳуҷра бо ҳунари кандакорӣ оро дода нашудааст. ин ҳунари қадима имрӯз ҳам дар деҳа ба таври васеъ истифода мешавад. бо ташкили хатсайрҳои сайёҳии аграрӣ имкон аст сайёҳонро бо ҳунарҳои мардумӣ, меҳмоннавозии тоҷикӣ, табиати зебои ватан ва обу ҳавои мусоид шинос намуд. ва ин ҳама албатта барои сайёҳон, аз ҷумла сайёҳони хориҷӣ, ҷолиби диққат аст. бо умеди роҳандозӣ гардидани хатсайрҳои сайёҳӣ инҷо расидем ба фарҷоми барнома. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. саодати зиндагӣ насибатон бошад.